ala aseobio koyande ya Haiti kutuma nyamuo na indi vahande ya Kenya mo unaona balana mobisa ma polisi mewata hata mediro maikwatiania na mboleli kulwa nduthi theni wambo manosi ya kiuteti monosi atongo imangale ko ya ulei mundu Raymond Omolo maondo meo kwa guns si awetwa unanenya ni usu wa maondo meo kwa mboleli Raymond Omolo no nginya awetwa bo nondo atongo imono medito mayasi kana Raymond newe chief good kana mboleli la ne pio newe usobelasia newe mubangebia wa maondo mamboli ndo amudene kanja wete kana we anena no confusion with ayete sine kuyana na ayiwezi wala we kana yu asini moju maungamie Moses bambi ya Kenya na yu maungamie yethe amesa bayesa kwithia bena ula wikigwa kana ni matoetie ani mo me useseine kana ni mo maungamie sector kana mubia wa Mount Moses. What happens to the Kenyans? Nondo yume yakulwe mwa Kenya mese Kenya no bebonge bangu tandi utabi ondo wa Kenya mele to mayibenwa modenya yu libodi sine nenga to wito yidango ne akana ya kana we mu Kenya awe usove ku no la wailete ele watongo amatongo esie security kana sese mele to mainena siendo sio beto kana tamoro komene weta kana we etwe aidha woka siasa bandu ba kwenda atongo ese mubea wa osese yondo vailete ilango ya kana maubo asme kwa wethiana indi twilika nthini wothi wa ithango ya The Daily Nation maubo makonetie maundu ma oteti na yutwina report ile vikina kunengano kwi muthanyani wayo ni kundia kwiko kunikilia infotrack ile kwasekana kuvikio yu there is no clear winner and they know sa kwa munene wa mwaka 2027 isu ni maundu ma president kana kibila cha president na bala yundeni wa report isu kindu chambe peina mundu yani iti kura ila si ailite ila ni more than half kana 50+1 and then was kwani undu katiba kendeketheti na ngaliko ya ulei weta kwa ithia itambite kuoneka ina ulumumu yani wa kumumia President Dr. William Ruto kibilani indi ethia makabikiana kukwatana na kumia muteti umwe wa kukitana President Dr. William Ruto sakwani nusu angilile miongole na muonza yu ne batona kwithia ibe na shaking kidogo na kubikia juu mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ngalikoni ya ulei niwo kuoneka yu atomete kana wendekethetwe muno kungama kwiti kibila cha president ngalikoni ya ulei na indi ndi unengelelio percentage undu sibikie na kunenga nikana yu generally kiandwala o ndemendekethetwe matongo ni President Dr. William Ruto lo minute na kuona nyemea mako kitakibila kiukwa tamu yake eli oneka akwete kilungu cha 32% atuwe ni Stephen Kalonzo wa Musyoka mutongo wa chama cha Wiper na 13 yulua yana Edwin Sifuna ni 12 Fred Matiang'i 12 Rigathi Gachagua 4% Babu Owino 3% David Maraga 2% na indi Martha Karua ni 1% na indi twikila nyenga likoni ino inge ya ulei nikana mutongo yuno wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka niwo kuoneka endekethetwe muno ni ya Kenya mbino kunikili usumini na kuikwa na hake akwete kilungu cha 27% atiwe ni Fred Matiang'i na 26% Edwin Sifuna ni 19% Rigathi Gachagua 9% David Maraga 3 Martha Karua 2 George Natembea 1 na Eugene Wamalo 1 na ndio tuyo butu yiminukilile nikana Kalonzo pea kana president na munini wake ngaliko ne ulei andu ala mendekethetwe yu kwa makwata na bamwe matona kwithia mena vinya munene ni president na mwita president mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka deputiziwa ndi mundu kwetwa Edwin Sifuna ula ni senator wako ya county ya Ilobi Mawasume page 4 ithangoni ya The Daily Nation. Beti ni waile seke amina na inde vaicha kuangalela kitu ne kwetikene kusia isetoma nei momo kunigilia nimero mai reflect 27 ndo moketha wile no ndo kunigilia ndana mele mayuma beti president no wapi vitu aitongozia itawayo that 2% atiwe ni 13% nzina yali twaje kona ketha imuno ayase kana ka meno cha kwacha akatwetele komina ngana nene kuthiwa kavese thombe na kavese thombe ni usakwandi patele mimi 13 13 months tukone kura na indi dangone yake kwa kusonga Erastus nikanabe na reporting ino ni yumitu muthanyani wayo kwasekana ungua Kofi Annan Foundation na yosi yaite kana
kilungu cha 84% out of 100 chona nyakana ni watu wana kukusiwa ithoko thini wasakwani wa mwaka 2022 na Mwanza. Thank you. Aya, ilango ni ya keli ya The Standard ni uluwa ila livoti ni utafiti beti ya undu a Kenya methi tueme muisioni kupitu kwa ni nzangili muthenya keteme na niwe wateme mwithi tumuona tu misibi ya video ili toithi waka mitandao ni hamikumo kanilie andu me hotelini andu me saloon mahivithu kwa ni nzangili ikuite miaki miyo miya kao na ende kopena enende na hiyo etekana kana siko ini siende na kuikini ya mwono chao imetoki nengaleko siya Ruaka kaunti ya Kiambu na bala wanaone kiendeni wa CCTV mboleli inalikile na kopena mundu moka umwesimu balama na kwete pistol na ende matesia alama na endeni wa saluni esu na makua simo ile kuetekana ya silingi ngili iya na imwe na nisi konsidi yoneka kwa ivinda ya samuno kana ivinda kuthi ila ingi vahande itu ya Kenya kunisi kwa siya hungulu wa muo undo siende na kwikinyia na tuisonga na mbe ene livoti kukonia we kukonia tuambie na van studio yekonia beti muno nondo beti ninese oyu hadi bagini yake ndakosa biscuit kana chocolate yani wakaindo tukako ya beti ndakosa kana mukate na iba hawa andikita kana your bread biscuits could contain harmful fats. Health experts warn. Yume anola makate weza rado biscuits no now yoga to chocolate to ila pizza we matasio yuwe tekana kana siendo isu atalamu mawo iti measia nito na kwithwa na mauta mathuku fat mauta mathuku harmful matonya kwitha memo icio ndini wa mwe waku muno ngo yaku ngo tiyo health disease heart diseases mawauma ngo na premature death ela wa kidogo ela wa ndo mundu no kwiye tu ina mana yani something anaya so premature death nesi okoso muno yesindo inotwoya twimkwe mthanyano yo twina Robert twikunikila maubo makoniti cancer tunakola na cia kitambo andu mona in quotes wa cancer tokwata azwi ndio yo na mundu la wekuya mesieni yo kwa asiatia anakula akuli processed food sana nukubikia nukukwata na mausi atwasia report ile nanenga nito inasekana sikosia wa cancer kongeleka banthi ya Kenya ni sindula tuya na sindula tuya ni taimwe mukatosua na kwelezea onamba mboka ila tuya sithia sikunitwa ndawa kana sikunitwa ndawa ina chemicals ite kuthela na kitumi niki the more we consume them the more we are at risk of getting cancer. Aya, tusonga na mbe thanguni akana na alama hubo manangeto wito alama kwasekana okithiosa kwa nuto yo muthanyano omonde baithia be na president weyani sikana baithia be na muteti weyani sikura thanguni akana ya katano to ni mawo makonetio maundu ma uteti kwi muthanyano wayo campaign cia kumantha kibila kana utongo wa kibila cha kuye olkalo ni mini na kuvingwa na yu amwe ma atongo ngalukoni ya DCP kana chama cha Rigathi Gachagua maendie NND maika kunie muteti ulaungamite na chama cha UDA na keta wa mchina nyaga kura mayasi kana President Dr. William Ruto ila weti sikura mwaka wa ngilili miongoleni ile no athanite kukwata na pamwe na elembete ya Mount Kenya na kawaruka na mo tongo ingalikoni nengi ya UDA na mumenda NND maabikie na kubathukanya maundu ma uteti na maendeleo mayasi kana meikabulenye maendeleo ala mekuka ungwa national government na ala mekuka kilioni cha kimbunge na ende usakwani suva ni wakutoiwe kwi muthanyani wa kana usuni ya uke kisioni kana kilioni mbunge kicha olkalau na vala more than 500 election officials mewe watu wa kwithia maungamito usakwani usu President Dr. William Ruto na ndumake anyanya make mamini kwa sekana baike thia na maundu ma ungewa kura isu ni nzama ya IBC ende na monga andu ano angi mangalikwe nengi ya DCP measekana pena maundu mona ni itikana
usakwani usunu tuona kutwa iwe kwanza yeleta ilite aya mawasu methangu ni akatano ala mawo menengete wito ni nakwelese kwa withia nondo amasandi kwelese ingi ala mamuru komene Kanja na Raymond ni na utavya kusomya kwa withia ni thangu ni akana thangu ya katano ni asuma Olikalau na beti ni watabya nesa kana campaign ni bingi we kwi iyo mwendo ni wa saa 12 na campaign ni binga wa patile masaa 40 na nyanya nikenda usakwani wisethia ni watu aiwa umundi na one baikelo chele to kunwa cha campaign na tati ala nene ala meosina beti atati wanthene kenda ala muno masia yewe ni atati ele mutoti wa chama cha UDA ula ni Samuel Mushina Nyaga na ene mutoti wa chama cha DCP Sami Douglas Ngotho Waweru asini momo no masia yewe na yu kwethitwe na violence maondo ma ubungulu wa mugo Olikalau na IBC na tesia kutesia oza kwani etho maundu acio maendea atongo maulei mateta muno IBC asia osakwani no kwendea atongo ma serikali macia osakwani wende une twetela tuone wa kana Olikalau kukethwa kwili ata tusonga na mbe ethangu ni athanda tu mabomi yako ni Olikalau ni kana mumbunge Wanjiku Muhia ni wa Kipipiri Wanjiku campaign ni kaligwisa Olikalau no nawe tekanite tonane ndetende tutonya kwa thothe ithoko na IBC amukona baini wa shilingi milioni 1.5 Wanjiku Muhia kwa tamba DCP na indi kwi iyo koti no ithiwe wanenga ne uvucho kwa Wanjiku na bala wethiwe kuyamba kuungamya kwa kabinda mwamulosu wa IBC wako mwenda au myevaini wa shilingi 1.5 million Kenya shillings mawoso ethangu ni athantatu ya the standard na indi thanguni ya athantatu ya the Daily Nation tukumana na mavoma mukoniti speaker wa mbunge ya Moses Wetangula na ulo kwendeka kwi itino kwithia mwamulo no mitu wa kana we na manyanya wa mbunge ya Senate na Kenya Amason Kingi mekoko ni na maundu ma uteti yume wetwa kana kethia ni mekwendea nundu speaker no wa mbunge ya Moses Wetangula ni wethite ayiko ni muno na maundu ma uteti kana ku campaign ya President Dr. William Ruto anibatoneka makosi wa matambia nundu nimende tote na mwamulo wa koti ndi kisonga na mbetha ngoni ya mwanza kana kwa ni munengelele mawo asuma ithanguni ya nyanya asuma speaker Wetangula okwa metukene kana speaker wa mbunge onetha ni county tawo mundi netha na speaker mbilo wa mbunge county ya Makoni speaker aile kwithwa ena ni partisan ele kwithwa ayeke ngale kweno kana ngale kweno etha ni siasa ukukuna we ena ila itoa personal itamwata mundu utaguneze we entitled ona kutha we journalist kwithwa we na woni waku ake uteti akitikweta wana indi tikweta bana to ita twe bayu ndeza kwaze itakwa nyendika yake bendi cha siasa nitha nditha ni ngale kwa kana ngale kwa but yuta mundu ni entitled kwitha ni na woni wako wa siasa na kula ni na iloko nono ngwenda you speaker ano ma speaker ano Wetangula na Kingi momethira mai campaign ya President William Ruto ovaveka na chao na mio na mundu baile me partisan metha meko na politics of partisan politics siasa siangale kwemwe na ikoti Voco Africa ni kundia kutetea kisani ndeni 90 kotini na high court ya ungamia ya Wetangula na Kingi ungamia iki indi jamaa ndio bathoko na kiu Wetangula hiyo serisia aende na kwanza 2 term aende hiyo court ni waisekana mundu Wetangula no tonya kwitha ayikuno baine wa shilingi 2,750 kana ovwe yela nondo othi kwa na kukolija nondo weka kilungu cha maondo makonete uteti na niwe wese muno mome ko ni kwithia ni mesiba ikindu kiko happen like nothing is going to happen to them ama it is out of ignorance both nondo ni mezi ne saba Kenya meyo ya tia wa meyo ni selective no sito ya wa moyo ni musmeno tilangale kwa ngale kwa but when it comes to leaders ito abiga tongo ini ano nene ai beti meyo ya tia wa nondo ani mawakili Wetangula ni wakili niweze neza meyo ndo kwacha but wewe unandenda kwetu niweze neza like ndo kwa
ende ni sawa lisomea kwa wethiano livotese thango ni anyanya the standard ithango ni amwe the Daily Nation tukomana na maovo ala meukonia maundu mausese lelo ni munene wa Mombasa ilobi kwenda Mombasa na muno isio ni cia baya mutitu wa ndeni kambu bala UNND na muno atwa imato mota methito mibithukiwa na andu ala mewetwa kwithia makwite miyu miathe ya kao maimange kana meimo ya sindu cio na metia na mamatia na maumisi na yubabe na bisa wa mundu mokwitwa Timothy Chalo ula inene na ndiki mama uvo mwine uwa mwonza na wende na kunas kana unakwatie maumisi itina wakwithia na athiwe na isasi ukweta kana maundu asu mausese ni usose no bungulu itena ikila kiuma senya ni kana mesengai maubisa ma polisi nikimate kosa maundu mausese kisio nikiuna wito na ndo mweka to alama na vikena kunena na it looks like the police are either overwhelmed or have deliberately created an enabling environment for armed attacks to thrive. Nze Mombasa road wetheto na sie ko isumono no inasi ko to nene asio bungulu wa mugo yani ubeti ndisi ando ingi nona metandao ni maiko ende twende yeba nondo yuwe saivi asiko sia bungulu wa mugo sikila bando ona kundwane siko yani we kile wili yona ando nazi mabithuke wa na mabisa mabolisi titameko sa matano na weto ima kule melikilabu na ndo nilikuwa mkitumba beti mwakulia hii yoi edhiwa yani mekulia no wala safe in this country who is safe in this country nondo siku neko kasezi ukethia ila tukuona nini ila tukuona CCTV na wala kwa CCTV na yuki ndo kila kiusanya ni kana ju maobisa ama polisi kabindani kala meutwa kana kabindani kala kwina maundu mauvungulu wa mugu kaingi ni methi tumayone kameo bau and they are doing nothing. Good example neko ya Kisii tunaonie binda linda mwananchi tunaonie ngumzi tio bu sigimanga ngale linda mwananchi maobisa ma polisi no men leo na maiko ikondo. Is it orders from above? We don't know. Ni makolio. Ni livoti ya muthira ni yonde ni maithango ya the standard nondo wa masani maondo meo konyo losani na nisa amekokitana losani ilani EACC kwisila mwene kivela Bishop David Oginde ni measya kanayu menda mayeki eme tatala melu ya kusia olosani nese EACC beti mono makotha ko kaye that bese ko losani se kiwe bando mayoka yumne my investigate after measya make system sia kusia kiukeke either ni serikali si account mono ni wewe serikali siko na ndo losani yumeenda make system ya kusia olosani weke kembeza sia mwene ndisi kae negambe ko kai mbeza ni sia ye billion sia nondo na meko mambeo manda mambe ko ko kunekeli yumeasia ni make system nzeo sia kusia olosani rango ni akenda ya the standard no wasimeko tukunekela katuni keba ndo wa masa katuni kama thenyano omuntu yuka connect wa maundu mausese I think ithango the Daily Nation ya the standard mawo mausese umuntu manengi wo ito ndo momo no me othenya Kenya ne momo ego mono matukwa na yuba abona nitie bisa kundu kweli vena bisemwe ila yona nitie ngumweta ndo ni minister mubeano wa maundu mausese wa nthini etwa Kipchumba Murkomen akwete ila nini sika usia kuona basa inokula kana jirani na yasekana we will monitor your activities every minute na you ayase will monitor your activities asuni atongo imanga liko ya olei masiso kila mekwika ende nonga liko nino ingini tukona ndu momite mathitwe angimena ntakame na yuki sese cha polisi kiba uteki kito siaisia yisi kuisu siende the police cannot na you kisese kikasi the police cannot be everywhere so the question is who is telling the truth Minister Muvenu sese yase kana will monitor you every minute kumanche kana nimeko thya menkono inde nachoke sese kicha polisi na niche nebena machu kwatite bandu ene nthimomite na bena ubungulu wa mundu ndo bena mundu kwete mpaka uta na kala kangiketwa abanda banda mease kana the police cannot be everywhere neno lawo kwa second ni siasa me monitor enendo me monitor Gachagua ndo Morogo mimi anabino ku monitor Gachagua yes Gachagua nani Morogo na hizo Gachagua tunakuangalia kila mahali hata hapo kwa Munyoro so now more they are focusing on Gachagua ana sindile yisi connect mondo mauseze ni la sele kwithia sinengo witi
that is when the police say the police cannot be everywhere. Samwa kioko nutiliki ndatuka miongo 3 sharp. Na ende asuti mawoni maitu ni maubola mende no amathango ithango ya the Standard na ithango ya Daily Nation. Yes. Nita wasali chabeti wambua ndati kwa mbulu siukite tuwithia twaingi thino wa kilungu cha muka ngalikwa nengi ya FM kwa manena mundu DJ Muthonzo ndini wa kilungu cha Salocha. Na kwani thandi sioka mwendoni wa saa ile valangu itho na speaker wa mbunge ya county ya Makueni Douglas Mbilo tunanese maundu ala maende no thenya nthi yitu ya Kenya mala maende no kitika hata asutwa utabia hao nthe kati wa maundu angi ala maende no kitika kiwanza ni chake uteti muno vaile mbetani yitu ya Ukamba tumane maundu ele atatu yulu andambuka ya president yulu na yoku yulu wa Professor Philip Kaloki kwa maguma chamani cha Wiper kwa chamani cha UDA isu na inge mbinge ni siasa ile nginya saa itatu kwa oyuti wanesa.